Hallelujah. Kailangan ng kauno. Kailangan kiyang kauno sa pulmalimbak po na tayo more. Tayo kono dran cup met weta met. Koyon ranen week. So ipilmen wato ta masanan god. Tayo katin iupanan ang lolo. Umaing siwa ko kaon labalap seperti Soukohp sa kasapa kalangan kiyang komo sa pulmalimbak kong kit. Nang kelakut kom katin moitang sangka kiu kupana sapul momo masan ngen sarawi masan to wiat mor panawi kit wogit kitala wogit sang mong yong en aramas wogitang ngen nituanom katin mamasan nituanom katin kupromuikan mengken poitananat mor sakalangan kiyang kom kisakasen mor makom katin kolang amanaman kit ton sampa yay kapakapo Lord mele tonay we yay panenay masapan rong sapul mo masan o kapayata sa kopreyang komuyat kapeng kasaba kalangan ng komakaun Jesus mawiyat kaun at Soukohp. Amen. Amen. Ranet wiya ran maybil peren pweki kalangan ng kod po na tayo mor so iban taular o tap katokela oralap me pit Soukohp Likamw nituang puksarawiya warn te puksarawiya koko likong kitail nansongan mwe tuweta met mechekatin yeyas lale me koros mechel raprapak yemin ang puksarawiya okay me koros me sabul machay pasapeng te beita kainama te sawewe emin ang puksarawiya amen an kia chance umawang watakong kitail tama njung tiyer isikia leisak silu Irachika isak lelisak wano kotar pon fitiyon so ibang watakong katrail. Soukohp kan kawit swedialar na yaramasakan niyarin tinta me koros me mau. Ap me koros ojo mau. Na yaramasakan kawatar kalen chakay luwat keo. O mur Soukohp ko ap koto o litopuyeki litopotopot. Intayang Soukohp kan me arail kelopan puputi. Ibang kataroto eu kato laut. Kato ais chakay pan moretipewe. O kisiniyang kelail pan repata. Kelo pan ola. O aramas koros pan itak rem yakara pan litopotopoto ariyet me kauno wasalapalap masani nanay angyang ibang kataroto eu kisiniyang kelail koto laut o koto ice chakay pweki o pwen kawela kelo ikosanetier yen kawela kelo mere litopuyeki litopotopot. Yen kamoreti o kapareta chakay kan me wiyapasane. E aprankiti o kemela kumail koros. Ari aramas koros apan asola mengoy kauno. Kelo yang aki irailakan me litopuyeki litopotopot. Pan kon angen ay angyang. Ariam pan masani yanguk me kelo solar yangaki Israel kan me litopuyeki litopotopot. Soukohp puko me kopatang Jerusalem me tana me koros me mau ni me koros asota mau. Kauno wasalapalapya me mamasan. Ipachowaner na naitungol video kan me ansa mapuksaraw kan masani Jerusalem ong nanatamwe ye mamasani kitrail wiyala we pilipilen kauno pweki we pilipilen kauno so mawasan wata toke Ezekiel mon kaun Jesus masanong kot ngen eong ti koros. E mama sani kitrail Soukohp Likamw and nan mwewet
magchaipan patapatakin Kamawi wato masanen memautor or socha kupurang coach lale or yak chaipan pichiedi okay chaipan pichiedi railkan korkoronge karasapa chon sarawi marakoton sarawi ngoison patakaman pan sochutan sapatong rail yakupurang kaunon megachai korostipan chela nana kolula wilia kapala po wingko tentia taretel ai pan patapatang kiyong cha meremen rong Puriter mol pai der renmen koko to ye yang sarawi so isang puka rasang kecai litropuyala kecai parola dame wutan kupurang kauno me kupur ke kapul orian so pan lelo do kakan so tuetra ma soma wong corona te yatan soma me pan hituk atrai poson me song koros me pan morasan ta me pan luodi Pasan imen ta ke chakai. Gay tame puksaraw kos yame kauno me paper lap. Meman me pan sotra aposon sotra build up. Sotra pasan ta sampon me melelen kauno pan kiokela. Pan follow away. Eu sign in munan so me todo pan ke selarai poson. Imakaratak armas koros. John Sarawi koros. So long koros. Me John Sarawi ap sotra el minimini on Christ. And so me Ngi wasa ko sa ya chakai ya kotro pan moretopil pan kotro me hais siniyai okay sampuka ko to motel ko to motel okay sangan lapalan malimal lapage kotro sampuka ko to motel arya pan yutuk tama ko nong itit pon pan merasang amakon pan build up makon pan basa ne ki amu posanen pon Christ kom sutra pan yang ki wokala kom sutra pan momala nge kom pan morla makarata ko sampal chaiban sutra patak metweja karasarasin storia relita puyakila tama utan pasanen anana polar perola Duecha checking up couple masan ng court. Tama ka nung ngong kilara ramasan rong child para. Pwede kita mo insawewe, tepilew, Soukohp Likamw ngayon south piti yang child and sutro utan patangki. Tama ka nung ngong kila kat kito kamor mimiren Jesus. Meman me pamuitang Christ amor aposon panchapta. Iya pancapta melelin saulang, iya pancapta kairtanan kapakap, iya pancapta wadak puksaraw, iya pancapta weweki, song planen ko trakanongi. Okay? So, kasampal pweki itit, nanewe mwe, itit kun wiyawi. Apos makin chang, iralakan me pasanta, ponarail poson. Itit me bilbang koko to, Abantor po kita kauno pang kisan sapol makan aban muitong anti-Christ aban muitong masaya Likamw men sautro satano okay jitu aban abudetar kareta okay pang kesela el poson ayi ko sampalen chelem pasan pong kauno pon melelen puk sarawi me pola po yung yang aramas po yan so me kupora child pani treat chaipan soja Chaipan lokolokap chaipan sucha kesela a child tungal poson posota me ko child parpara okay so nang karyam pita riau pambil watagadita eulel riai sakriau hame pil rai Soukohp Likamw kai paratar kawaw ren men Israel ko O met pan pil dueta remail. Sompatak Likamw kay pan parata. Repan kare dom po mail kaupa mail. O patak Likamw kay. O repan kamam kila monsap mekamor iraila. Antawa? E dueta me yap chawata ko. Reljop kila lichop pochopot. Kamam kila pulan monsapo. Pulang Kraiso. Reso patapatang. Rokosayan yoralap. Kamyong ay sa tatapang uyayang. Okay? Kamam kila monsap mekamor railaw. Imerapan pin kare kitong porail. Kauparail matang.
Arme chocho panita wenla ar wiwia swit kan. O pweki arail wiwia kan aramasakan me lala wekila alon kamor melelo. Okay, so dami ako sa wasa sompatangkan arail wiwia kan. So eu patak ay wiwia. Ma ay tungol patako ay wiwia ka sirashtratok pana ay wiwia ka pangkalo matila aramasakan me wirong-rong. Okay, so rabangkak lalawe tuwa soki la ka melele. Alang kamor makauno kat kidong kitailer. Garita ko sambal. O pweki ar norok sambatak likam pukat pan kapopo kila ar pan padokong kumail patapat likamakan. Okay? Abson kad Dek parail katinono per sang mas o son kau parail kin katin papat. Okay, kasi saya kau no mangir ni musang ni trapi o sa dragon mer pana mangi me koras me chai wiya. Pokot so chakatin kupura la ton langko me wiyatar tip e ap katin kasap pokairail dong nan hel. Wasare salitiaria nan rotorot awiyawi ranen kadek. Kot socha kachin kupurala men kawako. Apokat ki tiang ponton sampas wet ko nolik lapalapo. Ime kachin kamaurala noa. Ye ime lokiselituan maurpung pan kupurang kot. Opil yangaki aramas isiman. Okay, ako saya no wawa panene. Anso me aramas ka wiwi aral witting aral peren aral peonsasa no wawi kalkalok. Sota me men wrong. No watra apot na pujak siliman aral pot siliman aral mecha walman kamorla. So kauna utegila manakan. Nan wari me ekatin kapikata po en kamorla aramas. Okay, so each time we are an answer pukat. Karita chaipan we petapatank me got me pung, me got me kupurang coat, pocket trail, what I penene chaiman morla. Goat cotton kamomala kanim kan, Sadamo komara. Cotton koronge kila kisiniye, o wiagan raila, kadete pantame pan we are young miss with kan. Okay, masani. Koronge kila Sadamo komara arawi wes wet cook siniyay. Abil masani mumuna pang kamomala sampa abang kamom kila siniyay. Okay? Irachigisuwa. Ekatin capitala lot. O lalapak man. Me aletar apal sang nitiak swet and aramas swetakan. Buenian o lalapakaman. Apkin mimi ng pungaral ran koros ogin kilikilang orong ar wiwiyas wetakan me kansens wet kilanan kapete or kauno katin mangi kapichasang me padidikan nanarapalakan opil katin mangi nakitong meswetakan lokolok laulal ranen kadik. Okay? Nanu mo nan so tuwa chama okay kitrail nan nantri okay kitrail mentaki kaya sansal chaibanum saklaya sansal chaibanum saklaya ap mele lirela kan mekin kapayata inang pulpul en palwara rail kan okin mamaliki kasanti kan en nin liman court. Okay, sampatak likam pukat me aima o aklapalap. Resota waunu ki lingalingan men pewekan. Burakin lalawe. Okay, lingalingan men pewekan nakakrasong kauno. Sapol mangko trontatok. Okay, chaikin mamalgi, chaikin lalawe, menkamangko men lipanate. Kauno mangi, kauno. So jokin say mokla mangi. Bil chon lang kan me kelail sang o manaman sang sompatak likam pukat. So jokin lalawe rail mon silangen kauno. Okay, chon lang kan res jokin lalawe. Akitrailakan me sapsapay kiyang kauno.
child kinaiman lalawa court lalawa kuprong court lalawa sapulmang court kan okay ay me katin masani tamaw yawi ki child pain sapulma child komomala me pain ki child luge yang ki child ap songen aramas pukat niar wiwiyakan rerasong man lawalokan me iputiyang paraparti o kamakamala rekin lalawa megot meresasa tesotra teteki okay kauno apil karasayang man lawalo okay repan ola tueta man lawalo kan mekin kamakamala repan lokolongki songan lokolok merekin irar peranen wiyata me koros ni sansal me palwarail kankin inangi reme kanamanok o kasaro niarkin yang kumail sak o paraparan kiar pichi kumail niyan sawo okay so dami men kakelaka yang ketrail como yo ngoyen lam kot como yo ngoy rong atramor nan masanang kot puede mama sani tokay gitail ak chay kapupon kimetekan iri rong ki ano kay sapong ak sa chok gitail tanan masanan kauno po masoa isang ang kalokolok puka magchay kan wat-watak at tokay gitail okay niporan masarail kan metren kamal inangan buyetib so dragon trokiti sang rail dragon pichietiang nantip menan kapet luwatakan norok ye mongyong rail ni al melel aramas rialar kay Israel pangkupron court okay so kasambal masanen court irajigay sa kesu ari aramas pukat rasong utun pil koy mematatar rasang tapong koy memalmalkin ipipirseli court katin nagitong rail to rail nan rotorot masul wasa lol ko walapya regen buyata kapara kan pon maso koy meso autapa ogen totong triak swet pul kan en paluar puen kainang itong rail kan me apton may dosang nan aman koto men yang Christ ang chailaw yala kapopu Israel kapopu kin Israel at chail nang sweat they are chail so charakan okay so chaki yang Israel kalemang kolokolok mimi pon kichail son tron tatok puka pue aramasakan pitla sanger manaman kelailen sampawat pue kiar marain kilar a chail count o Soukohp Jesus Christ rea purang lisel pungkila o lotiang pan manaman pukat iran songan aramas pukat pan suet melel imulan anso sang ni trapio okay so may katin kak purang watak awinenen kamelen mesojana na pang kawewe presan salamao imenen wata chapwegi amanaman ke child me korkorong ngile wiya sapul ma child men kupura masanan kauno kollo masanan kot iraman katengi aman katengi penai maur pwegi ta istumen laktakla istumen pata ko imsakla laktakla pwegi kauno irong merer pon memelel pon okay Isaiah walu isa kwenolel riya isa kriyawa kumail na ichon patangkan pansin sila o kolokol masan kan mekot kat kiyang ya kauno katin karriyala peini sang sapolma aramasakan apupan kasik o awyawi yet ngoy o seri kan me kauno kat kiyang ya ye kid kilel koy o sansal melel koy ong men Israel sang ren kauno wasalapalapya
mekin kat nan mole nana sayon. Aramasakan pan intang kumail en koway o kalalapak ren son winani kan o ren son katiani kan mekin watay kamang koror rekeninta ekonong aramasen kalalapak ren ngen kan o ale kawid ren memelara kan puen sawasa mememor ap kumail pan sabang general kumail rong tama kauno katin patapataki yang kumail der rong son katiani puar kosaikan sotrakak sawasay kumail. Okay? Miyata saulang pilton tatakan momotso kinwiya kapakapo kauno sotramasan arakola nisausokan. Ay me wasakos ko siya sombatak Likamw. Okay, Soukohp Likamw. Yang mo na chay bang kolale kawi chay pon sa sangin sarawya chay kolaren memelarakan. Okay? Nganen memelarakan mangin sauchpan mangin tatongki puen pichig trail. Sansalamao ariyay kapakap makamuyaman. Ngay sa udani suik. Isuik, koyerta yesa takot ngayon saot po iking kilang yesa takot sumawan nani apo kailong kiyo suik. Okay, yesa takot iking kilang ay panay ikin wiya sani ay chugchug. Okay, kapurungan kosan so ngayon patapatakak child wiya sa umpuka at the child Soukohp Likamw kauno karya ik trial. Okay, child kolokol puksaraw so chalipo chay puligidik chay so bailangoni. Okay, so tama yaw ik trial kolokolok pag chay kamam kila kauno o manamanapan kauno. Last in scripture na so ni sakpayo wano. Jesus masani ngoy mahal. Ngoy memelel. Ngoy memor. Okay, so cha makakola rin sa mesapang Thomas aman me iditak yamo mo na pang kola. Ako siya ngoy meal, ngoy memelel, ngoy memor. So cha makakola rin sam maso chukuturi. Ma Jesus wiya sangan masa na. At tama ko mo wiya kapag kiyang aman court likin Jesus. Joseph Smith, Maria Sarawin ng court. Ya trinatang court. Tama ka reda. Jesus masani ngoy meal. Ngoy memelel. Ngoy memor. At siya ikak wulian kita ada naman. Nantuwen kauno. Gaya ikapakap chelter Soukohp Likamw. Puksaraw ka dito yung child ma chay memor nan melel. Tenan melikam. Manan melikam chay lanane kolula. Chay lanane pakmangit pa chay kan. Usupay lang kauno. Patamaw yaw child. Masulang kolokolok. Pachay pun sa wala kauno. Okay? Chay kapakap. O may siwa coach kaun lapalap kalangan en komi. Kalangan kiyang komi sapon mo masan ang kich masan mamor. Masan en kopo, masan en wiya, masan en koprikich to remi. Iyay kapakabo Lord koros merong ngilay. Masan en koten purlo na nat mo yung kapungit wiyay kit. Pusen kolula wali yakap supay sang Soukohp Likamw. O mamor ke moren Syrian court. Pokamu yung gatin lingaling lao sansala o pewedi kotakan koros. Misakan wiyaki at court momi. Sa kaprayang komi at kapim. Kasapa kalangan ng komi count Jesus. Mawiyat count at songkomor. Kukulata. Amen.